Al emmilen ben giderim. Ata, kaçan pensiyeniz alasınız? Pensiya? Ya. Ali bir yek kun var, onu ne gösterelim? Ata, siz elimde en keremet, en akıldı, en bay atasız o. Benim sizge bir şarvan boldu. Cemizler. Ver karay. Sizden bakşanızı gördünüz da. Şarvan etmedim. Görületinizler. Kanday şarvan var edi? Aytam, ata. Üylerin adını gene. Apa uyga kire veriniz. Yok lan her şeyimizi görsettim. Bir maqtan olma. Жарайды. Ake. Uyga kirmestен bұрын mınan üstüne шығып kішкене жүгіріп бір терлеп алмадыңыз ба? Ey еріккен немелер! Ана сандалбайды алғанша, балаларға демеуші болып спортқа тартпайсыңдар ма? Аяқтарың қышып бара жатса, далаға шығып жүгірмейсіңдер ме? Сендерге қарағанда Жәнібегім ақылды. Ulan ağa, ben sponsor tavuk aldım. Жарайсың.